Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Samla ke Banaga Jilla Arunachal Pradesh. Hindega Bashang Masa ha United Kingdom, kala Shabat haki pulit janga China, ha Shanghai Airport. Bakada gadai baha ke pasport, lapat ni bakajaka balak hayaka. Kedai ha Arunachal Pradesh, ha India, hindegi pulit ke China, kila orang bakadai ke pasport ke wathok. Namar baka Arunachal Pradesh, kamdai ha India, hindega gadai ha China. Ka Prema Wangjom Thongdok kami na London banlit sa Japan hindi kahap ni siyang Liengsuiñ pateng na Shanghai Pudong Airport na China hindi hapapoy ha kani ka Liengsuiñ lakhen yap ya airport jangka dak boong baka Arunachal Pradesh kadai ka China bat kamdai ka India kalay thu ba kala Shah Beiñ ba char ki Beiñ haginong toy jang ka China Eastern Airlines ba kila ay jumut ru ya ka ba kadiban apply passport no na China. Klasa akut hakat Liengsuiñ hadu kat prakenta AA badai kini kat prakenta ke Bamru Kambiang namar baki misya ka bakan ya na kuwe ke terminal Jokowi pat namar baka pasport jangka klasa ban. Dari kemudian ling bagi jingarap jangka parlok ke bani UK kelawan poi ke officer jangka India ke bidana China baik layalam ya ka bat yarap bakan yok mi no nakat Liengsuiñ. Ketika Samla kratho ada kesyuti jo umidirang bakdu ke Riu Narendra Modi ban pentip ya kani bakla da waru nak sorkar India bakade benyekran ya kani kamat bat ke China kadang bakum kani ke jingja keram jashu ikinong Arunachal Pradesh. Kelada waru ke China ke dewan penjitom ke officer baginong tadai ke pendik ya ka bat bagi dewan siu bailut kesanru namar bakla du nong na bakam yok syongshu ha ke Liengsuiñ bakla da ban tiket hendak hab ban tit da ke wei bat na lokata kalalut sa ke bai bam bai di.